laba abazele ubazalele ukuthi lo msebenzi yena bekawuzele mabaqhubeke nawo ukukhazimulisa abantu uNkulunkulu. Funda futhi uverse 1 kuIsaiah sibona ukuthi ayihlangani le ndaba. Chapter 6 ufundele nje kakhulu. Akekho sevulile besenivalile. Vuka ukhanye ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza. Inkazimulo kaJehova iphumele phezulu ngokuba bheka okumnyama kuyasibekela umhlaba nesigayegaye abantu. So yabona vuka ukhanye la sakhulunywa ngoJesu. Sekukhulunywa ngebandla because nebandla kuthiwa yilabo phinde kuye kujike kungasashiwo kuthiwa yilabo kuthiwa lona loyo nezobazalwane because ingabo ibandla kufanele lifunde ukuthi limaintain ligcine ubunye. Amen bazalwane, kufanele ukwazi ukugcina ubunye. Bakhulunywa ngalikhulunywe njengomuntu kanjani oyedwa because li united entweni eyodwa. Amen bazalwane, line mandate eyodwa, liyayazi into ezenjani elizele. Amen amen. So njengoba kuthiwa vuka ukhanye akusakhulunywa nomuntu as individual kodwa khulunywa nomuntu, khulunywa nomzimba kaKristu okuyibandla ukuthi vuka ukhanye ngoba ubumnyama bunjani uyeza, isigayigayi sinjani siyeza. Amen bazalwane, noma ngishilo ngathi uJesu yena uqobo wayeukhanya, wayezela ukuzokhanyisa empilweni abantu ukuthi how to live life. Amen bazalwane, how to live life, how to live a supernatural life. Kwenzeka kanjani ukuthi umuntu abe ngaphezu kwezimo. Amen bazalwane, that's why kwesinye isikhathi umthola ehamba phezu kwamanzi, which is supernatural. Amen bazalwane, uhamba phezu kwamanzi. Amen bazalwane, that's to show us ukuthi akho simo thina singeke, akho la singene khona, ayikho into esingeke senzenjani sayenza sikwazi ukugubula okwemvelo. Amen bazalwane, sihambe ku supernatural powers. Amen. Hallelujah. Ngibonga igama lenkosi. So last week ngoba khona ngilungisa ngilongibuyele emuva. Khona ngikwenze njani? Khona ngikulungisa ukuthi noma bewungezwanga kahle kodwa bese uyakwazi ukuthi beqonda ukuthi. Amen. Hallelujah. So last week ngithe uJesu weza ukuzoba umhleli. Into eyenzele special ukuhlenga abantu. Amen. Amen. Ukuhlenga abantu, ubahlenga kanjani la? Ubahlenga abantu ngokuthi uyabafela. Amen. Uyabafela ngoba kudingeka leli gazi lakhe. Amen bazalwane. Le price yegazi engalinganiswa nesiliva lali negolide nezabazalwane. Kudingeka leli gazi awuyilona linenani elimanelisayo uNkulunkulu. He can buy us back. Because ukuhlenga kusho to buy something back. Into bekade yakho yaseyathunjwa wase uyayihlenga ngokwenza njani? Ngokuthi uyibuy back. Amen bazalwane. So uzele lakudingeka igazi ingakho isesiphambanweni kwacishe kwenzeka imistake wase kusuka umuntu ufika umbhoboza wase kuphuma igazi namanzi ngoba igazi yini lakudingekile. Amen. Ngoba igazi ilona lakhuluma okungcono. Amen. Ngempilo yethu ilona lakhuluma lasikhuluma kangcono kuSathane. Amen bazalwane, ilona elalekade liqeda yonke indaba lezo bazalwane, yonke indaba yethu nesitha sethu ebesisithumbile singuSathane. Amen. Ngibonga igama lenkosi. Hallelujah. So usena uzohlenga but awupheleli umsebenzi wokuhlenga ngoba sehlenga abantu. Uyawushiya lo msebenzi, ushiya kithi sengiyaqhubeka ke la ngigcine khona nami siyaqhubeka niyabahlenga abantu. Amen bazalwane, ngoba yini bahlengile? Ngoba ethanda willing ubahlenga, ngoba bahlengile ngoba eyisihlobo esisondele nabantu. Ubahlengile ngoba ene price more than enough yokuthi can buy us back. Asale futhi ecebile ngoba umuntu oqualify kuba umhlengi fanele kube umuntu othandayo, kube umuntu wesihlobo esisondele, kube umuntu futhi onongaphezu kokwaneleyo. Amen. Hallelujah. So yabona ukuthi uyaqualify. So kodwa lo msebenzi ushiye kithi lezo bazalwane.
ushiye kithi lo msebenzi thina asadingeka igazi lethu abantu bazalwane asakele igazi elidingekayo kodwa thina the very same blood elachitheka eCalvary elachitheka esiphambanweni linamandla namhlanje uthi mawufakazela umuntu abantu bazalwane bese lenza umsebenzi bayabukela uJesu ngokholwa noma ebukela izwi kaNkulunkulu akholwe lelo gazi still sabathenga abantu namhlanje. In fact bathengwa bonke thina sisuke sesibatshela ukuthi uyazi ikwenzakaleni empilweni yakho uyazi ukuthi usosokugcileni ungadingekile ukuthi ngabe ukubona uyazi ukuthi kune price ekhokhiwe for when ukuthi ube free. Amen. Hallelujah. Now indaba yami ila ekuthenini makholwa ngifuna ningizwe ngicela ningizwe manje indaba yami ila ekuthenini bafowethu ubuhlungu ukusonta sisonke bafowethu sisonke kodwa siseceleni kwecebo likaNkulunkulu. Siyasonta kodwa asikaqali ukwenza lokho uNkulunkulu akulindele kithi. Ngoba ngiyasho phela ngizokhumbula ukuthi ngithama ukukhuluma ngezinto ezihlengwayo kuhlengwa eSabbath kuhlengwa kuhlengwa eSabbath umakoti phinde kuhlengwe indawo. Those things izinto ngokweBhayibheli ezihlengwayo lezo bazalwane. So uJesu uhlenga abantu azange ihlenga indawo lezo bazalwane. Amen. Uzobuya futhi asohlenga umakoti wakhe uyibandla lezo bazalwane. Njengoba lithi ngokukhala kwentilongo legilosi enkulu abalele bekuKristu abantu bazalwane bazovuka lezo bazalwane. Lithi thina sisaphila siyoguqulwa lezo bazalwane ngoba kufanele sihlangabeze inkosi emoyeni ngaleso sikhathi uJesu uzobezosihlenga because kunejayibe enkulu ezobizwa kwenzeka emhlabeni ubuyiselwa kuba bonke abangazange bavuma ukukholwa bavuma izwi kaNkulunkulu bese bayabona ukuthi kanti bebehlalela ingozi engaka ngokungakholwa. Amen. Yini iBhayibheli lithi ukholwa indodana unokuphila okuphakade kodwa ungakholwa indodana kaNkulunkulu intukuthelo kaNkulunkulu phezu kwakhe. That's right. Amen. So uzobe sekuzogcwaliseka labantu abadelela ukusho kaNkulunkulu ngelinye ilanga izofika intukuthelo yakhe kubo bonke abangazange bavume indlela yokuhlengwa indlela yokusindiswa indlela yokuthi baphephiswe onakeni olukhona amen bazalwane because uNkulunkulu usazobuyisela konke ukungalungi. Amen. Okwenzakala emhlabeni. But thina indaba enkulu ila thina sisesekhona njengabahlengi bazalwane. Thina okwethu ukuthi njengamanje yabona umsebenzi kaNkulunkulu awukapheleli. But ngoba sekukhona ibandla sekukhona abazalwane kwesonke simbusisi kufanele emhlabeni abantu ba-enjoye ama-benefits okuhlengwa amen bazalwane noma engakhona ngoba khona thina. Ngoba njengoba sikhona thina siphiwa amandla siphiwa authority siphiwa ukukhulekela siphiwa yonke into ukuthi badla ama-benefits ngenxa yokuthi kukhona thina. Umhlaba ungabi nakho ukonakala okungaka njengoba kukhona nokubona okungaka njengoba kukhona because ibandla siliyiqonda imandithi yabo. Amen. Ngamanye amagama kusho ukuthi ihlahla utshani umhlabathi yonke into kufanele i-enjoye uma-benefits okuhlengwa noma isikhathi sokuhlengwa singakafiki ngoba mase sihlengwa thina siyobe singekho siyobe sihlezi sinenkosi. Amen bazalwane. Siyobe sihlezi nobani? Siyobe sihlezi nenkosi. Leso sikhathi kuyobe kunejayibe eyenzeka la emhlabeni besikwethiwa bakaNkulunkulu amen bazalwane. Abese kufika isikhathi la uNkulunkulu abaye besele bayofisa ukuthi indaba welani kithi bagulele emgodi isikeni unyanga nje yokukhulunywa yobe umaye wonke umuntu obekhalela ukuphila wakhe ngoba ibandla liyobe lingasekho. But since sesekhona ibandla kufanele kube ne-difference kufanele kube nemehluko emhlabeni. Angazi ngoba bayakizwa yini. Amen bazalwane. Basalandalana we are talking about the kingdom of God. Angithi sikhuluma ngombuso kabani? Sikhuluma ngombuso kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu asukhombisa sithi uyeza kodwa ukhona uphakathi kwethu. Asibazi ukhomba sithi nanka noma nanka because uJesu yena inkosi yakhona. Bawushiye thina as ugovernment wala emhlabeni oyibandla ukuthi awubonakale umbuso wakhe emhlabeni. Yingakho uJesu wayefundisa abantu ukuthandaza ukuthi manithandaza abantu bawathi sezulwini manqwelisa igama lakho umbuso wakho mawufike emhlabeni. The kingdom of God is here on earth. But awubonakali ngoba barepresentile abayazi indaba. Angazi mina ngizwe. Awubonakali ngoba abarepresenta abahlangana negazi abakhethiwe abachuzwa uNkulunkulu
inkosi yomhlaba kaNkulunkulu abembazalwane abenzi lutho ngombuso kaNkulunkulu. Instead kunokuthi baphile bathi we are living for the kingdom of God. Babangisana nezwe ey'ntweni zezwe. That's why ugama ngathi umbuso wezwe iwona onamandla kodwa kaNkulunkulu awunawo namandla, because sisukile ukuthi izwe kaNkulunkulu lithi seek first the kingdom of God. Once you know what you are living for God's kingdom. But ufika kulelo zinga ubiza umuntu ozozidela. Biza umuntu ozozidela. NjengoJesu naye wenze njani? Wathi noma emkhulu washiya ubukhulu wezemhlabeni, wasidela walalela kwaze kwaba sekufeni kwesiphambano. Bese iBhayibheli ngenxa yalokho uNkulunkulu wamnikeza igama eliphezu kwamagama onke. Isihlalele nalo lelo gama lethu nathi eliphezu kwamagama onke okufanele sinikezwe lona lelo gama sekusanikwa already lelo gama eliphezu kwamagama onke ukuthi ngaleli gama singenza noma yini. We can speak to mountains and mountains move. You can speak to a situation hard. You can speak to ithabeni vala. Lezinto zikhona sihleli sila asisibona ukuthi simanifesta umbuso wobumnyama siyadlula sibona abantu bayadansa benza yonke into abayenzayo emathambeni ayibhotini akusayi kuba walutho akusho ukuthi ingoba siwazi umsebenzi wethu asiwazi amandla abekwe kithi. Angazi mina ngizwe. Amen. Hallelujah. So, umufunda incwadi yaSambulo. Amen. Chapter 1 verse 19. Iveza lento engikhuluma ngayo. Ukhona into ongayifunda. Chapter 1 verse 19. Ngakho-ke loba okubonileyo nokukhona nokuzakwenzeka emva kwalokho. You see? Ibhodo ukuze likwazi ukuma idinga umlenze emithathu. Amen bazalwane. Idinga umlenze emingaki? Emithathu liyama zinze nemlenze emithathu. So nebhangeli singalibiza sithi li-three-legged. Amen bazalwane. Hallelujah. Ukuhamba kwafanele lihambe kanjalo. Kukhona sikulobayo okulotshiweyo okwenzakele ngemuva. Amen bazalwane. Ukuzofika kuJesu. Khona kwenzakele usuka ku-Old Testament ulayezelwa zenzeka izinto kwalayezelwa ngoJesu yonke into layezelwa kwaze kwafika la iphetheka khona. Ingakathi Jesu athi kuphelele athi kufeziwe ngoba sekuqediwe naye. But kunendima yesibili bazalwane. Kunendima yesibili esiyinselele ebhekane nathi njengamakholwa nokufanele ngabe kuyenzeka manje. Sawenziwa wabani? Abakholwayo. Mwakuphikisa ngokwengishoyo ubheka uJesu mayihambile abantu ababeqonda kahle babeyazi kahle lento ezenzo zabapostoli kwizenzo uncede zenzo uyabona ukuthi laba bantu bangena bathi qhaqasha bathi mikithi endaweni kaJesu. Yingakho kulotshwe ngabo labathina zethu kulotshwe ngalo ibandla ukuthi uqala uJesu sehambile lenzani sothi nafanele sikontinue lapho senze lento yenza bathi thina fanele siyenze ngokukhula sibe more glorious. Then ibandla liqala. Angazi mina ngizwe bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Ngibonga igama likaJesu. Hallelujah. So umbuzo the question enkulu ithi question enkulu kule irate kule sikhathi sethu makhuluma ngeirate khuluma ngesikhathi sethu khuluma ngesikhathi sebandla yini evelayo yini eyenzakalayo yini eyenziwa ibandla leyenziwa ibandla ekhona manje iyamveza uJesu engumhleli iyamveza uJesu enamandla esaqhubeka emsebenzini awushiye kithi uqhubeka yena through us. Amen. Amen. Hallelujah. This thing akulula ukuthi yenzeke because we are so much world conscious.
We are so much material things conscious. We are so much money conscious. Amen, bazalwane. So asikwazi kuyenza leyo nto leyo. Amen, bazalwane. Because kahle bazalwane, thina asinazi iqiniso ngakho siyazi umsebenzi wethu. That's why sisuka kwethu sigijimisa izinto abagijimisa thina. Angithi iBhayibheli lithi okuhle nomusa. Yakusilandela. Angithi iBhayibheli lithi if you seek first my righteousness and my kingdom, and all other things shall be added unto you. Asiba abantu bakubampofu, but asikwazi ukuthi sibe yilento yokukhanya ebonakalayo sidlula abantu bezwe because sinakho umzila wethu esigijima ngawo. Amen. Siyagijima kodwa sigijima emzileni right. We are not in sigijima emzileni right because we are not believers of the word. We are not believers of the word. We believe in things that we see. Yeah. We don't believe in the word. Because if you believe in the word, you are a believer. We ask you what you are living for. Amen, bazalwane. What you are living for, and you will die for what you are living for. Uchosa ebi nukulahlekelwa. Kube ngathi uyalahlekelwa kanti awulahlekelwa. Uchosa